Hello guys, welcome back to my channel Kyndon. Terima kasih kini lihat kini challenge kapa keteng tahu challenge kini lihat kini laingan. But ngin saya pet menui day nong job. Ka first prize kade kani. Ka second prize day chocolate but jelly. Third prize day tam chocolate. Dengan I for 30 seconds dan sampai menubah yang lek loy. Dan syuaban ngenya sedang membahaban yang like, share but subscribe. Dan lek shuh nikam to up ngan set kapor sedang no. Sedang no kan? Suki mah jai. Bu bahaken pi bukan riang te. Betul. Suki. To lakut katain. La. Ya. Oh. Sedang no kan? 1, 2, 3 start. Suki, fokus. Kata tu lihat yang tibat kota kapal. Bu bahaken pi bukan riang te. Betul. Suki. La. Stop. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ubah. Ya, pasal puasa. Yes. Tawad. Yes. 1, 2, 3, start. Sedang no kan? Bu bahaken pi bukan riang te. Suki bu bahas. Betul. Suki. May bat. La. Kini ban rakti ite iyo real nang ta ben rakti san berujo san tagadaw ni Khublei yang ka second round hapadeng uban hapadeng ujo bat ubin uban te rajak first prize tingnya sang second round hapadeng Kevin rakti bat jojo tingnya sedang syuada Kevin. To sedang no kan? Bu bahaken pi bukan riang te. Betul. Suki. La biang. Sao teli. To jojo sedang nak kan? Lepas ki ke ben. Ish. Suki. Maka second round job jojo.